Joint Philanthropic Organization Lamka na Zanogas ni som nilangai na meeting anakileya wai thupu nani poimo tak kila wai te bana sepsuang gidinga ama sapenina tulaina ithi sama bangina galzia ka illelo taisan nusia tu tana building ki chan nelo internally displaced persons chi te IDP-te tung tangi hun paisa ki patina na kento to wa tu ni chian na haksatna tuam hun paisa sangana tua ku chia ke the poi ke sapen ma hi philanthropic organization tuamina mini thuma ki patini relief center tuam to mana ki hongkhia wai hun laina government ki pat bang ma mu chi teom kia eile ki to der na in hongkhia wa school te Sunday school te hall te le poi mo bang room ki chung namun te kinge ni na college tan pha wana kin khat NGO te amun tan pha na kinge na pate zangina IDP-te imi sa te ni ki kema khen khat in amun akadai lo zia kina apolama ngina ki bolina inlu akathi ha mam na mule inlu akhi mayul la ni tak apoi mo bang hon ki pe dinga hi chin ki gena kuchi laina hun paisa apolama inlu akidinga damlo na zial bang ki kep to ma jama pot khite hi asi so thei pina telloina department asylum te bangina amin teu kha data patan pai mangjia ko tampi tak not siat left behind nom khawa tu tunga DBT tung tang banga leng kim sunga nam khali ai le lai te kya bang equip kha kanam zia kene to ka sai bang haksatna tampi takena tu aku chi akithe poi ki sapen ma hi tuina asi so to agreement hoi tak masa chi lengelo na kem tamzo relief kem te kha ka hita kuchi laina IDP-te din muni hichimaya veng mai ding ke humanitarian crisis ahia akumakumon ta lai ding thilai manin tunina ama sapenina government ina hetu ke sahi athak onen kai din ngenna kabol no amwa hetu ke sana poi mol memorandum home ministry tan tung ding le kha gel akisoma IDP-te haksatna hichimaya hi ngai sakloma inside outside kem kichi hi aversion ko le tu tung ka thei pan na wahia poi ka sawa ko mu danina apolama om kha tele IDP hi wa relief kem tele IDP hi wa hi thi tan kibang ato kibang thela izia kin atan ding kibang hi chi hi JPO na kastenu hi 2023 November khaina home ministry to JPO kyona kin ileng home ministry ma maina IDP chi changina inside outside chom thelo hi atanu akibat ding hi chi hi ahon gen wa hi YPN sepswa om talawina government ina Manipur government dia kina bang chi wiam che ke thei kia hon khenwa tuini DBT bang le hon katina amu to mulo to china boina na men lo akitok ta hi hetu ke saina tam takina knowledge sa ini khol ke mai the himal asaite abula patana en kaitina thilpaidan ki the manin hatika samipi the din kon talang thakwa one IDP-te ma male patale thoma wa mailowa apoi modan dung je pan kla to zela hi chi non phok tu kon dewa himale ahuna thil ide dana pai the gi gelo wa hi chi leng non thei piu leng athak thakina kon ngen wa hi wai zia kina hunong pai zel dinga panon kilak pi hi thina tan thana pilin scheme tuam tam IDP-te ding oma hetu ke saibang le a reserving te ting le munai lo hi chi leng akithe ebang le government ina speed up theina ngina pan pressure ki peto zel ki boto zel lai ding ai chi leng tu ni na kon ta lang thak wa hi ai zana meeting thupung na palak ding chi tungtanga tu ni ne ai press media tungton hi kon ta la thak wa hi JPO meeting August ni som ni lenga resolution ni na dung zuina August ni som thum le khat tung di 2026 dak som le kimina masa swelwak nei ki som ma heading ina tu tungena hi le sekena martyr cemetery pana shibilaya isapate vuina martyr spark hetigela masa swelwak nei ki som mai chituni na mi theding kon tak langwa etuke saina philanthropic organization ten panon kela ding himale organization sunga heudu te kialo na mi pi alung lut ko pe ma hi masa swelwak tel theding ai chi kon tak langwa ilem tan bang chia tahi amun lam
dak som lekim ma nge tunga dak som lekim pan theri ke sakchia dina chialna kon bolwa e hoi bana e tempong tu chi te keng thei then kenga ha siang ding wat siang ding ho siang ding chi dem de manina ko pe ke sakchia leng chin kon ngenwa JPO sunga pol tom tomom te nam teng ki mai manin nam tenga ki patakha e sa selo ka pai hom ding nuak tang balu pi pa pi niwalian ko pe kilameni hi chi leng kon taklang wa isal pate zana leng hiya oi bana tu dia kinam meite galsia ka lamka mater cemetery ki vuhi zale somni le gyat bang phai chi leng phok leng uthwai ka sawai e to ki saina ko hiam ma sa sela ka kwan ding te adinga ka kithuahpih na ding refreshment man ding chi hiama bangyam tho anom tui ai kal nek ding a tho nom te ding le kong kyo ngai chi leng tu ni na e press media tung ton in contact lang wa hi ai din ko peuma ngana takin kon chialwa a hun lap chat ding leng sa chial leng china kon ngen wa hi ki pa ke